Izveli su poznate arije i songove iz popularnih opera, opereta i mjuzikla i tako Osječane podsjetili na najljepše ljubavne priče glazbenog teatra i njihove nezaboravne junake. Sinoć je izvedena i reprizna predstava Bajke Žar ptica, a zbog velikog interesa publike predstava će na istom mjestu, odnosno u dvorištu Franjevačkog samostana, biti izvedena i početkom jeseni. Večeras pak osječka publika može pogledati još jednu praizvedbu i to predstave Kisik, a koja će s početkom u 21 sat i 30 minuta biti izvedena u Barutani. U četvrtak čak 2 reprizne predstave u isto vrijeme na istom mjestu, 21 sat i 30 minuta, ali i u 19 sati i 30 minuta. I za ovu predstavu potrebno imati besplatne ulaznice koje se na dan izvođenja mogu podići u Muzeju Slavonije u vremenu od 10 do 13 i od 18 do 21 sat.